मैम कोई कनो दने कोई की प्राइस एक्शन की मनुंग चन्ना को जो कोई ने इन्हें मैम दा डिस्कशन तो मिलना चाहिए प्राइस एक्शन की मनुंग चले अदुगा ट्रेडिंग व्यू दा को कोई की पैरेलल चैनल है बम यावरी ड्राइंग तो ना बको अतोपा मना वॉल्यूम प्रोफाइल है बम से यावरी अनि से करी कइनो यंग मिना से दुगा नि से की डिफरेंस तो खर तेन तक न यंग मी कन से यंग मिना से को तो फर्स्ट पैरेलल चैनल सिदे ले को पैरेलल चैनल से सिदे कोई संग कांदा मागी ड्राइंग टूल दगी लौरगा सिगी पैरेलल चैनल से कोई लौरगा ड्रॉ तो यानी को ड्रॉ तो मतम द लैदी से को हाई अनि को अदुगा लो अनि नंगी चलिबा चार्ट की मतुंगिना को अदुगा हाई अनि मथक टच तौरे लो अनि मखादा टच तौरे को अदुगा स्वाइना खोना पैरेलल चैनल से ड्रॉ तो दुनी जेको हाई अनि लो अनि टच तौरे सिगी पैरेलल चैनल से हाई से कइनो कांदा सिदे लैदी से मथक थंगबसिना खोना अपर रेंज साइड खंगनरे मखा थंगबसिना लोअर रेंज साइड खंगनरे को मयाइदा दो तौरगा लाइन अमसु को कितन खक यामना क्लियर ओइदब लाइन अमसु चली को सिगी लाइन से अखोना मीडियम को दुम खाइ बजाय नत्रगा नखोना मार्केट प्रोफाइल की खनोम चला कांदा पॉइंट ऑफ कंट्रोल गाइन है से को पीओसी को अदो सिदा कोइन सिगी रेंज से ड्रॉ तौर कांदा को ड्रॉ तौरब मतुंगदा से इन ड्रॉ तौरि से करिगिनो हाइबदुनि सुमाइना ड्रॉ तौबसे हेक्तसु तारोय को तारकपगी आई सुम निसिंग पैने सिदा कोई ड्रॉ तौरे मार्केट से कमाइन तौगी जेंगसिबा सिदा तो मार्केट से सपोज आई सी लौरके फर्स्ट सिदगी लबी कमाइन तौरगे मार्केट आईदी बाजार थुन फोन दे पाइरे नि सिबोक्ता ओ मार्केट अदुम मखाम न कुमदरिए द सिदा रेंज सिदगी मखादा कुमे सिदा तारे को मथक अमुका खले सि यरुरे ओके अमुको मुको मे नत्रा अमुसु कारे को अदुग अगेन अमुक तारे को दो खर का खलमगा सिदा ताग को सिदा कोना मेन ओइना ngसागी सिगी चार्ट से सिनरगा कोना ngaidui से कइनो हारगदी सिगी सि को चार्ट पैटर्न न मनी को सिसो पैरेलल चैनल नाइ से चार्ट पैटर्न न मनी हारि बसिगी चार्ट पैटर्न से सिदा अखोगे ngaidui से ngसागी एगी लेरिबा अपर रेंज नत्रगा लोअर रेंज से सिदगी ब्रेक आउट तौरगा मखारोम द नत्रगा मथक लोम द थोरकपदुनि बखोना ngaidui से ब्रेकआउट की कंफर्मेशन से 100% कंफर्मेशन न कोई लौगदबने अदुगी मतुंग दे एंट्री लौगनी याइको अदुगा तोपा मना हारिबा सिगी चैनल की मनुंग से को सिगी पैरेलल चैनल की मनुंग से को ट्रेड तब याइ कम मोंग द कमाने ट्रेड तब यागे हाय कांदा सपोज सिदा कोगी आई कनदे लौरके कोगी टूल ड्राइंग तौरन न बकन दो चले let's suppose market से सिदगी कुमा कांदा को असिदा इने एंट्री लौरे खलसिबा हाइद्रा कुंद्रा हाइगलक कुम दरे अदुगा सिगी मागी अखोगी 11 सि टच तौरमा कागरे सिदे कोई ड्राइंग तौदरी खंगदरी को मथक तानी मखा तानी हाइबने अद मथंग अमुक अमुक सिदा अनि सुबो इन टच तौरे को नन सिगी चैनल की मनुंग से सिदसु कोई ट्रेड तौबो याइ हाइकिने बैसे को कमाइना यादिनो कांदा यामना स्कैल्पिंग गुम तौबगिनी को अदुगा चैनल की मनुंग सिदा कोन ट्रेड तौबसे मागी सिगी चलिबो स्विंग से स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग अम से चलिदना सिगी स्विंग सिगी मवोंग सि येंगा ट्रेड से लौदुनी अदो तौबदो बइने लौदिबो ट्रेड से सपोज मार्केट से सिदा हाई धरे सि यौरेबो को सिदगी अमो हाइगलकपदा ट्रेड से लौगनी आगी फर्स्ट टारगेट कदाइदो ओइगनी सिगी पीओसी सिदा को सिगी पीओसी पॉइंट ऑफ कंट्रोल करिगे हाइनो सिगी जगह सिदा ख्वाइदगी हेन ट्रेड तौबो मफम ओइ हाइबगिनी को अदो सिदगी हाइगलगा आगी फर्स्ट टारगेट सिगी ngसागी डॉट सेम लाइन सिदा आगी फर्स्ट टारगेट ओइगनी सेकंड टारगेट को सिगी सिदा ओइगदमने को अगेन सिदा मुक टच तौरमगा मुकुम धरेब कुमधरको मतम दसु आई सिदा ट्रेड से लौरगदी फर्स्ट टारगेट सिदा ओइगनी दुगा सेकंड टारगेट सिदा ओइनी को अदुगा अतोपा मना ngसागी खोगी ओजा चौबगी कनो क्वेश्चन दो आई सिदा लाक्सगे को से कोने स्विंग ट्रेड तौगे ने खलेब को सपोज
sida leiriba chart se time frame se 5 minutes ki time frame ne adubo koi hoji just example ke na suppose tausin se leiriba time frame se koi 1 day ki time frame ne khalbi uba ko 1 day ki time frame ne khalle ko adugi matung da aina muka muk ki parallel channel se sinaraga market ki chal laiba kano se draw tawre ba sai ko draw taw thoga thame yari ko Rasa bu yari ko draw tawraga thame au sigi matung da aina swing trade lobo se karamba matam da logdino ha kanda ngasagi sigi agi leiriba parallel channel sigi mathakta natraga makha da breakout pirak pase ngai duini ko breakout pirak pase ngai re breakout pirak pase ngai re matung da suppose aina sida entry lore khalasi amuko mo hanjilaga ide pullback masam tawrame sida sidai loss oi bai ko adu se suppose sigi pullback se natabada amasida jeng siba ko sigi red candle sida jeng asi direct man sida breakout pire ko sigi red candle sida khone yenge sida magi breakout se pire ko ei sida line ama thamake si candle sina breakout pire adu de si candle sina breakout pire gadi next si candle sida entry lobiyo haibne karma matang de logdino haire gadi next si candle si masagi agi breakout pire be candle se sigi low se hendo akanda entry low haibne dai ko low se hendo akanda entry low re si daily candle ni khalase ko si first day breakout ore second day si dai entry low re khalase aduga agi target se makharam da lakpani na agi target se kadai do oitun kanda sida market halai se karigino somna kanda lairi ba market ko sida market se mayam ama ha tai line am pirek ko natraga su sigi line se logthoga ai sida draw to ke magi sida zone macha am lairi ba ko zone macha zone dum lai ni sigi mafam sini ba ko adi dead 4 gi market ta pura sigi jaga sida nairega laiba yam chauna bulum ama form to gi mafam ni ba adi ba mafam se ngasi gi market sina su high thalaga touch tawga high galak bane ba ko adu akhoi gi hojiki example de si delhi gi sa ne khalase ko ai first day da breakout lai second day da entry lore ai gi target se kadai bo oiba jage hairagadi sigi lakado oiba sida ko gi demand zone se sigi demand zone si ba ai gi target thamba ya bagi chance lai ya ko sigi demand zone si ba koi kano se lai raba matung da ko ai gi adi daily chart oi di si yamina tra swing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rega su 1 2 3 4 5 6 days su ni mitai profit book to khosu ari sta to khosu ari ko adana ngasai gi hangbi gi ba daily gi chart natraga 1 hour gi chart haiba do analysis to bai di adum yai ko mam to ba adu kone swing trade to ge hai ga di daily gi time frame si naraga ko daily time frame si naraga aduga hariba trade se akona kana sangadabne kamain changdino aigi any chart pattern nama ko the parallel channel oi bai nangi flag oi bai ko adai di koi triangle gi oi bai ko edi mayamam laigren ra hariba chart pattern sing se sidagi break out pirak po to khoi ngai gedamne yai ko uja jani ko yai hoi adana khona breakout pira ba matung da khoi kano se logani ko adu si da khona price action gi matung ino da demand zone supply zone haibam se lai ko demand zone supply zone sida jeng si sigi mafam je supply demand zone oi rei ni ba tara ma se hagal lai ko adi mamang da swai da market se sida mukum me ngam da sum hajin kano to ka de last ma se bayar na ngamaga pukhal khrab ne ba mathakta bayar na ngamaga mathakta pukhal e sida jore amuk tare amuk yore amuk tare ko last ma se si mafam si thugai ba ngam da na kume amarom da jenga di sida pattern phajabam se tai ba ko krama pattern no ai sida draw to ki jing si ko me sai da gi loro sida top am loro sida magi neck line loro sida top am loro sumana kum halo daban top tadra tai ko so na daban top se ma mi je kai da no khogi channel parallel channel namana draw to ro kan da sida lai ba gi
market ki range sama sigi mafam sida ni kano si daban top taram ngarangi market ko okay adu matung da high draga last sigi supply demand zone sida demand zone si ma test tawrame daga mathata ka khalai hadi market ko simile adu hojik se akhoi ngasi oina akhoi main topic te kaino kana sigi high river parallel channel haiba sine karino aduga kogi kano siga ama volume profile ani sine bela isiga parallel channel kamaina draw to gadam no kram bamong na si na gadam no khoi je khangare kantra volume profile jung gi siga volume profile se indicator na te ko ma'am indicator na te ma se tul lamane price action gi kogi chart pattern gi kari gi draw to no ba ma'am tul ma'am le se sumaina volume profile jisu pattern amani ko ekano amani tul lamane hai riba tul se lawre aduga masi kadai de draw tawgana hai kanda market na khogi kano sida sideways yam chat pa mafam se sida khoi draw tawba yai ba masi na draw tawra kanda khoi na khanga dewi se hai riba mafam sida volume khoi de yauna chauna create tawgi mafam se khoi find out tawba ngamgani ko volume hai ga di number of trades to ne natra ado ina sida lawre aduga ina sigi tul se lawre matung ina draw tawga se swai sida sideways adum chale natra ado aina lawning ba candle gi mapa sida lawraga aina draw tawning ba mafam du bo ko swag tawning e khalas ko dai thado ko thado kan de yengo sida kari drawing taro par drawing am tawre ko ada makha dagi si magi sigi pull up laiba aidi volume profile gi sida pull up laiba kano se kone value area ha khangnai ko ma value area ha khangnai value area sigi makha thangba magi border se sisina value area low ha khangnai ko VAL ko aduga mathaki sigi red line amalai se sisina kona value area aduga high ha khangnai ko VAS ko value area sigi high ga low ga ni ado sida blue line ma si color sing ki change to ba ko sida blue line ma yauri blue line sina kaino ha ga si sina POC ne ba point of control ne POC ko point of control haidi sigi mafam se si sida thread se khwai de yam to bo mafam ni sine ba man hai ko ado hai ri sigi ko gi volume profile aja ko na volume ma ba indicator am dilai ado volume profile sina mu karino tawre se hai ba ma hangba yai ko gi volume profile ga aduga volume gi indicator khenare se karino kanda volume gi indicator se asida hapsing gi jing si ko volume session volume nate dai volume okay volume indicator si makhada lai sini ko volume indicators ne tai sine kai no ek din ngi time frame du gi matu ina 5 minutes ne first 5 minutes the number of thread volume kyam jam thread to gi ba mathang gi 5 minutes ta kya to ba haidi nangi time the oina base to raga ko time do ina base to raga nangi time frame da natraga time do ina minute manga da tara da kun da kunthra da ko nifu da jangkhai da pung amada nong da magi number of threads se kaya no haidi magi volume se kayam sauna thread to gi ba hai do sin da show to we ko adu ga sigi volume profile hari ba ko gi kano se tool se ko sinamuk khoi da khoi na find out to ngam sin kai ha kan da karamba price level da khoi da gi hena thread to gi hai ba do ne khoi na puthorok tu ko amasina karamba matam da number of threads se khwai de yam ba hai ne ba volume khwai de chaw se karamba matam da ogi ge hai ba ko volume indicators na hai sina adu ga sigi volume profile na hai re sin na kari no hai gati karamba price ta hai ba ko karamba price ta khwai de yam na thread to ba price se karamba price da ogi hai ko se suppose
ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯅꯤꯐꯇꯤ 50ꯅꯤ ꯅꯤꯐꯇꯤ 50ꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯇ ꯁꯤꯗ 17,317 17,380 17,390 17,400 17,410 ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯣꯂꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ 17,410 ꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇ꯭ꯔꯦड ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯦड ꯑꯣꯏꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯇꯣ 17,410 ꯁꯦ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯚꯣꯂꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜꯒ ꯚꯣꯂꯨꯝ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯇꯔꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯦ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯑꯃ ꯈꯪꯉꯝꯃꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯚꯣꯂꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯪꯉꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯖꯁ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯚꯣꯂꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯀꯣ ꯚꯣꯂꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯄꯦꯔꯦꯂꯦꯜ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯚꯣꯂꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯂꯨꯝꯒ ꯀꯣ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯕꯤꯇ꯭ꯋꯤꯟ ꯚꯣꯂꯨꯝ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯚꯣꯂꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯁꯨꯝ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯁꯦ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯣꯂꯨꯝꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯣꯂꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤ ꯑꯦ ꯍꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯚꯤ ꯑꯦ ꯂꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯥꯔꯛꯄ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯨꯝꯃꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯂꯧꯕꯒꯤꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯣꯂꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯚꯣꯂꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜꯁꯤꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯑꯦꯔꯤया ꯂꯣ ꯑꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯨꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯛꯑꯒ ꯔꯤꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯈꯥꯗꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯔꯦꯁꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯒꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯕꯀꯣ ꯁꯄꯣꯁ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯃꯨꯛ ꯌꯦꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯐꯥꯎꯁꯤ ꯂꯧꯔꯛꯀꯦ ओके याको मसाई मथक की ड्राइंग सिददी आइगी मागी पॉइंट ऑफ कंट्रोल मथक लेको अदुगा अकोनबगी कनो सिददी पॉइंट ऑफ कंट्रोल कदाइदे लई मखादे लई आइदि सी जगह सिदा ट्रेड से ख्वाइदगी हिन तौगी हाइबनी को अदो कगुंबा से इन खितंग सिंगधरगदी इंगसी को खितंग खितंग सर्व सिंगधरे खलो मपासे अदो जुदुम लई नत्रा दुगा सोम नकंदा खरा हंदोए खलो सिबो हाइदि स्वाइदगी मागी साइडवे चटपा हौरखिबा मफम असिबो लौरे खलसी को सेसुमले मागी सिगी भेलु एरिया से काम चेंज तौगी यंगबनी कोइना दो हारिबा सिगी भेलु एरिया ममांगी लैबा भेलु एरिया सिगी मनुंग दे लैरेबा पॉइंट ऑफ कंट्रोल से इ ड्रॉ तौरके सांगदो हलके सिगी पॉइंट ऑफ कंट्रोल सिगी मपा सिदनी बदुम खोगी कनो सिना ट्रेड कनो से आइदि मार्केट सिना को रिवर्स तौगै से अगेन याइको साइन तौरगा सिदि जस्ट आइने एग्जांपल ओइना मयामदा हाइबने हारिबे एग्जांपल से सिनरगा मयामना इसा इसागी अकाउंट दे हेने एनालिसिस तौरगा प्रैक्टिस तौरगा हारिबे वॉल्यूम प्रोफाइल से सिनबा याबगी खुलोंग साबा दम लैको यानिको मया ओके रोइबैना मयामदा उंतंगा कना तौरंगे पुलक क्लियर तौथोके अदुगा खोइना वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेट वॉल्यूम प्रोफाइल की कनो से सिजनरगा टूल से सिजनरगा इना ड्राइंग तौगे हारगदी को साइसिदगी वॉल्यूम प्रोफाइल से लबिरो अदुगा साइडवेज चलिबा मार्केट की एरिया सिंगसे सिदा ड्रॉ तौबियो को अदुई मतुंगदा क्वेश्चन जेको फंगने आइदि ड्राइंग दो साइडवेज चलिबा मार्केट सिदगिना स्वाइ बॉक्स से लौरो नत्रा तो थंबिरो साइन हेको सिना वॉल्यूम प्रोफाइल की लई माय कंपोनेंट्स खरा ई मैम द हाइगरे अदुगो वॉल्यूम प्रोफाइल सिना कोना कमाई तौरगा एनालिसिस तौदिनो हाइजे अइना पॉइंट अमा खक्तिंग दि हाइरे नत्रा अदुगा अतै पॉइंट सिंग दुसु अदु इसा इसाना हेने प्रैक्टिस तौबम चंगिको ओके सिमा लैरे अदै तोपमना पैरेलल चैनल हाइबनि नत्रा पैरेलल चैनल नसागी सिदा याइदो सिगी लाइन जे इस लाइन से चंगबिरो अदुगा पैरेलल चैनल मखादा लै पैरेलल चैनल से अखोना ड्रॉ तौबा मतमदा मथक्ता कनो अनि मखादा को अनि साइने तौरगा ड्रॉ तौरक्तिनि ओके
parallel channel gi yam nungai ba na khara paitak na chat pa su ja dum jara khani ko low ani high ani sida yeng che mathak ta high ani touch tawre makha da low ani si ba da touch tawre di matung da draw tawre si matung da draw taw gi ba se ko market ki move se yang up down mai swing sim salam ba da gi si gi point of control se thuga ge taw ba ngam da sum handra ga lai ko thuga na ba am kan ho nai ngam dre du next day da gap up to open chakkim ni ko adu koi parallel channel draw kamai to ge haidu su koi mayam khangam mane ne khale ko parallel channel se lobiro mathak ta high ani touch tawbiro ko adu ga makha da low ani me ga touch tawbiro ko adu ga channel to so si ko sina parallel channel ne nasai amaduna volume profile ga and the volume ga khena bu khange ko ma'am aina hariba volume profile aina hari je ko gi market profile na jaw volume profile du na te ko just sida lai riba ko gi volume profile gi draw tawna na ba tool sigi matang de nei na ma'am na hari tai ko adu market profile gi du ga so hyper charok pa manani ko kagina kana market profile na jaw riba volume profile na so mai yeng ko dam da du da ko gi value area haibam lai ri value area du gi value area high haiba lai value area low lai ri ko aduga point of control POC yauri ko okay yani ko question na hangning ba leina bro kano level ki ramta ho jagi oh habiro yo ko ki market ki -3 and li ngai da na tra ini magi swing form doro sat pes magi pull back se magi week to the ya kamal loina hype tare week to bau la khadra na traga candle du ki 11 closing point gum ba gi dra du bau la khadra ha gi expectation je ko ya mana karam bana sunguni sar se week chang da likhan na lai ga lai bisyo idra ko sa odana hangi se draw kamai na tawgani hairo natra pull back lak pagi hairo akoi market se train on chal nga da pull back lak pagi jaga je ko gi lakpam je mathang ji makha gi swing level baw ne na khalaga thamba si de koina week to baw la kadra na tra body to baw la kadra hai gi hoi sagi adude market ta su depend tawre ko adu ayambana main oina koi makharom na kuma su matharom na kar su ko gi body closing na traga kana se ko gi opening jaga se sida han kana to bi focus to bio kagina de adu gi point na han jar jaw tu ne accuracy do adu ni hen gani ko adu magi makha gi ko gi kana singje shadow singje ko week si bok yawrakani haiba du di jawram ba su ai jawram da ba su ai ko aduga market ta ko na pull back tawrak pa sina se suppose sida touch tawrame sida mu ka khale sida gi mu si thugara ga si bokum dharure ko kum dharure aduga sida pull back tawrakani ai se koi 100% haiba ngam de ko adu pull back tawra me aduga mu sida tarak pani ko do ko ni entry law matam da sigi pull back tawraga high da ko matang se soida phanga ga di sida entry law bi ga di hen bes wai ko adoi na se loi chilak poina ko kanom ta ga haijiram ge myam da ko price action gi ko koi hayeng pung 10 dagi na 12 ba hai tare pung ani gi class ma heng taw gani ko free ne ko aduga hairiba class si ko join tawning ba sing adum matam sa adum join taw biro sida ko niner ku je concept of price action important candlestick ko important level in chart the 3 high probability intraday trading patterns ko adu concept of option hedging ko last option hedging adum jaw ko do hariba class hi maming se in a free online master class ai na maming thon bane si class ai sunday kuding ge in ngamaga di adi every sunday dai si class se taw ge ne khali ko ado kana gumba khoi gi group sida hana jawrbo sing okay group sida jawdri ba sing na ka class hi adi yawbining ga di khoi kana sida whatsapp number sida text to biro natraga telegram channel sida join to biu ko adu natraga na sigi video sigi
description da WhatsApp group su yauribane WhatsApp group ki link ko aduda join tobiro aduga class se attend tobu yani ko fayde di koi discussion se ngasi gi di sade loisilasi ko